Jerusalem, balamuwari maninap kami mo, sasagakgak kami at daralit king tulami. Makapagmula laing depat ning Ginu para kaya kami, may sayakeng emunano. Kanita ngarang menga mano ring pagano amenakit kaya kami. Ing depat ning ginukarela binang makapagmulala, tunepin makapagmulala ing depat na para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Makapagmula laing depat ning Ginu para kaya kami, may sayakeng emunano. Minawa kesang pasibayo o Ginu, anting danum ababyening uran king malanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening popopula. Makapagmula laing depat ning Ginu para kaya kami, may sayakeng emunano. Detang manangis kabang daralanda ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang popol. Makapagmula laing depat ning Ginu para kaya kami, may sayakeng emunano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Neng manalangin ko para kaya kayo, manalangin kong mitmong tula, uli na ning pamanantabe yu kanako, king pangakalat ning mayap abalita, iba't pa king kamumulan ang ganang ngeni. At iti abibitas ako king ing Diyos amig mula kaniting mayap adapat. Kaya kayo yan naman ing miganap kaniti ang kaking aldo datang yay Kristo Jesus. Balo na ning Diyos king manyabi kong katutuan ning sasabihan ko ing masapsap kong pamanalala kaya kayo manibatan king lugod ng Kristo Jesus mismo. At iti ing panalangin ko para kaya kayo, sumulong na sanang sumulong ing kaya kayong lugod, kambe na ning tunay kabiasnan at ganap. Apamanalastas ban abalo yung pilinan itang pekamayap dili. Kanita mayakit kaya kayong tunay malinis at alang pangapintas, king aldo datang yay Kristo, at meet mo kayo king tunay kabanalan abukod mong kang Heso Kristong manibatan, para king ikaligaya at ikapuri ning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapot ngenit parangalan ning maya pabalita. Isadyayeng dalin ng Ginu, tuliran niya ing daklat akiyang dalanan, ding sablang tao akit da ing pamagligtas ng Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kaan timurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginu. Labineng limang banwang emperador kanita, Tiberio, Poncio Pilato, yan naman ing gobernador king Judea, at Herodes, ya ing pamuntok na ning Galilea. Felipe akapatad na, pamuntok naman king teritoryo ning Iturea at Trangconite. Lisanias, iya ing pamuntok king Abilinia.
Yanas at Ikaifas naman, ila ring mangatas a saserdote. King panahon na ito, at yung desyerto, Juan, anak ng Zacarias. Kanita, di natangkeya ing amano ning Diyos. Inya, linwalyay Juan at linibot king mabilog asasakupan ning ilog ning Hordan. At ipanaral na, sisyanyola at painggulutan ring ke kayong kasalanan at pabinyag kayo, ban ing Diyos, patawara na kayo. Antimo ing makasulat king libro ning propeta Isayas, ating meto nga taong kukulay king desyerto. Isadyaye ing dalanana ning Ginu. Tuliran niya ing daklat akay ang dalanan. Tambunan nyo la ring kulkul. Ding talimundok at ding bundok patagan nyo la. Ding dalan abukot, tuliran nyo la. At ding matsurang dalan, samasnan yula. Ding sablang tao, akit da, ing pamagligtas na ning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Napun po gimpanantamo ing kakatamong annual Paris Advent Recollection. Inya pong kumberan ke ing kakatamong talapagsalita yamong aljim tuason at nakong kasayang-kasaya uling kayari kong mig-text kaya antimano me kibatya. Antimano me bisaya ora mismo tinanguya. Kasi po metong kareng masakit panagkat at pangumbira, iyapin ing mag-facilitate yung recollection o retreat ing metong apari o kaya ing metong laiko. Uling kailangan niyang magsadya. Dapat luklukya, misip, mamasa, manigaral lesyon. At dake ning kayang pamagsadya, iyapin ing siguradwana king ing mensahe na karing kayang makiramdam, swak na swakya, king karelang kabilyan. Dapat ing mensahe na akmaya, king karelang sitwasyon king biye. Dapat ing mensahe na mga manuya, magsalitaya, karing mialiwadang dadalanan king biye, ding kayang talapakiramdam. Ngarapen, dapat ing mensahe na very timely o makapanahon. Relevant makabagay king karelang sitwasyon. Inya, dake na ning pamagsadya, yapining pakibaluan mo ing kontekstuda den kaya kang talapakiramdam. Pakibaluan mo at pakibalak ing dadalanan da king biye. Bangkanita, potang magsalita ka karela, mas personal ing datang. Ating datang ing kaya kang sasabyan. Direkto, uling, akakit da king kaya kang sasabyan, ing karelang kabilian, ing karelang sitwasyon. Inya, ating kakanitang ausandang audience impact. Makanyan yang menaral ihuan amaminyag. Ing kayang penaral, ideyang sula-sula po king ere. Ing mensahe na, konkreto ya. Panagkatya, ban magbalik lub king Diyos, ban sumising kasalanan, ban itulid ing baluktot a pamisip, at baluktot a pamibiye-biye. Nga na, sumisi kayo't painggulot karing kaya kayong kasalanan. Pabinyag kayo, baning Diyos, patawara na kayo. Konkreto ya at makapanawon ya ing kayang mensahe kanita at ang ganang eni. Inyapin matatagkila ka panandaman ding kaya mekiramdam. Pero bayune pepakilalang San Lucas ihuan na maminyag,
Binyene pamu in konteksto, in historical context, in historical background. In kabilyanan ng biye, ding tao kanita. Inya nga ng migmulang San Lucas, king kayang ebanghelyo. King katlo ng dake, ning kayang ebanghelyo. Nga na, labine kanung 5 banuang emperador kanita, Tiberio. Poncio Pilato kanu, iya ing gobernador ning Judea. At Herodes, iya ing pamuntok ning Galilea. Felipe, akapatad na, iya ing pamuntok ding teritoryo ning Iturea, Trangconite. At Elisanias, yan naman, ing pamuntok ning Abilinia. Yanas at Caiphas, ila ring mangatas, saserdote, king templo, at leader ning karelang relihiyon. At kanitang panahon na ito, at tsukano king disyerto, ilang ihuan amaminyag, anak ng Zacarias. Kanitang panahon na ito, kanitaya kanu dinatang ing amano ning Diyos kang Juan. Kanitane tinggap Juan ing mensahe na ning Diyos king balen Israel. Nung pakasuryanta mo ing gewada o ing performance dating mialiwang leader ning balen Israel, anong nu menga manuya Juan, mekad kalabisan ing sabihan tamong alang isa karela. Ni metong karela alang matinu, emo ayasahan. Leader lang panupaya, leader lang pibabatan ding memalen, uling leader lang abusado. Pabayat king biye ding tao. Imbes nagawan dang mayan ing biye ding memalen, lalo dalang pepasakitan at pepa bayatnan. Dakalya pemate ipilato, uling isipanana, lalaban la king gobyerno. At dakal amig kasakit kareting mamuntukan. Inya karela, alalang akakit masanting apain tungulan ding memalen. Ngarapen, karening klaseng leader, alayang future ing karelang bansa. King kabilyan amasakit, at king sitwasyon, anong nuka rin milalakono pag-asa, matatdano kapanayan ding tao, kanitaya kanumeramdam, ing siwala ng Juan king ilang. Ing mensahe na, ibatya king libro ning propeta Isaias, ibatya king konteksto nga nung nuka rin bigula naman ding tao. Nga na, isadyaye ing dalana na ning Gino. Tuliran niya ing daklat akeyang dalanan. Ding sablang dalan, abaluktut, tuliran la. Ding matsurang dalan, samasnan la. Nga nawari, nung magsalitaya, ihuan, king kekatamong sariling sitwasyon, lalong-lalo na, king sitwasyon na ning kekatamong bansa, antikanini ingamanwana. Ing baluktut apamisip, itulid. Ing baluktut at marinat a sistema, itulid, linisan, sa lesen. Kanita tamo kanu akit, ing pamagligtas ning Gino. Ing tune ng pamagligtas ning Gino, ing biye manawa, ing biye masaya, ing biye payapa, apangarapan tamo, tamo akit, nung baluktut tapa pamisip, at nung marinat pa, at baluktut, ing miyaliwang sistema, king pamangobyerno, at king kekatamong pamamulitika. Lawen tala deni, magumpisa tamo keng baluktut, apamisip. Metong kareng
baluktot tamong pamisip, yapin iting kapaniwalan. Basta ako, amponing pamilya ko, at deng kamagana ko, masalese ke Billy, bahala na kayo, King Bieyo. Basta mamangan kami, manawa ke Billy, ala na akong pakyalam ke kayo. Ingka na akong concern, ingka na akong primary priority, iapining sarili ko at ing pamilya ko. Akakalingwan tamo, king mikakapatad tamo. Mikakapatad tamo, king kakatamong pangatao. Akakalingwan tamo, king Kristiyano tamo. Mikakapatad tamo, kang Kristo. Akakalingwan tamo, king atin tamong responsibilidad, king metong at metong. May natamo, sense of social responsibility. Tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Emo kareng kaya katamong sariling kapamilya, kadaya at kalaman. At intamong responsibilidad, kareng kaya katang kabalen at kaparang Pilipino. Inya'ing pagdulapan, emo ing ikakayap ning pamilya. Ing pagdulapan, ing ikakayap ning mabilog a balen, ing ikakayap ning mabilog a bansa. Kaluguran kong kapatad, o yan po, ing meto nga hamon kay katamo. We need to be converted from that distorted mentality. Ing isipan tamo mo, ing pamilya. Akakalingwan tayo, ing mas maragul a pamilya, ing kekatamong lipunan, ing kekatamong bansa. Uli na nita, dakal abaluktot at marinat a sistema, king larangan ning pamamulitika. Halimbawa, ing pamanyaling boto, ing pamamisaling boto. Ewari, oyan ing panibatana, ning talamak apamanako, king kabaning balen. At ing talamak apamanako, king kabaning balen, ya ing papasakit karing memalen. Emi babye ing karampatan na serbisyo karing memalen, uli na ning graft and corruption. Nung ginastos siyang bilyon-bilyon ing metong a kandidato, siguradong bumawi. Makanano yang bumawi, ekeng pamanako, ekeng pamangurakot, iting marinat at baluktot a sistema, tutulid niya, lilinisan niya. Tandaanan tamo, ing pamagbayo, eya mo personal a pamagbayo. Ing pamagbayo, ing personal a pamagbayo, mumuliya naman king panlipunan a pamagbayo. Den kasalanan, ela mo personal at sexual sins, at intamo naman pong social sins. A kailangan tamo namang sisyan, at kailangan tamo namang itulid. Kaluguran kong kapatad, kabang at tamo king panahon, anong nuka rin kailangan tamong gawang maselan a desisyon para king kinabukasan na ning kakatamong balen, para king ikakayap na ning kakatamong bansa, kabang mangutang tamo karing kakatang sarili, nung kenu tamo talaga pagtiwala ing kinabukasan ding kakatamong anak, ingamano na ning Diyos, daratang yan naman kekatamo. Magsalita yan naman kekatamo ing ahapong Ginoo, karing mialiwang boses adaramdaman tamo. Sana mabiyasa tamong manuri, mangilatis, bangkanita kareting mialiwang boses, akilala tayo ing boses ning apong Ginoo. Magsalita ing hapong Ginoo, king kekatamong kabilian. Sana, akit tamo naman ing kaburyanan ng Diyos, king kekatamong arapan a sitwasyon. Metong kareting boses, sasabiana, pilinan niyo ing mayap,
talakaran yu ing mayap, ing usto, ing matulid. O yan ing penabili ng San Pablo, karing tao Filipos, king kadwang pamamasang dimdam tamo. Nga na, parati yung pipilinan ing mayap, ang gana king datang ya, Yesu Kristo. Pero at nang kasakit, ing mamili king mayap. Uling po ang pipilinan mo at tatalakaran ing mayap, ika pa ing marok, ika pa ing mipapakarok, ika pang panyiranda, ika pang pamintasanda, at pikailyanda, ika pang pitarok-tarok at ika pang babagsak da. At inya po nga mano kaya katamoy San Pablo, nga na, tandanan niyo, potang tatalakad kayo king mayap, ing Diyos yang megumpisa kaniting dapat mayap. At ing Diyos ang megumpisa kaniting dapat mayap, yan ang balang miganap kaniti. Mekad magtagumpe ing mayap ngeni. Dapot datang ing panahon, mamungamurin ing kaya katamong kapagalan, mamungamurin ing kaya katamong pamanalakaran. Uling ing Diyos, amigumpisa, king kayapan karing puso tamo, yang balang miganap kaniti. Ipasyag tamo ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, Diyos, pang may payang tutu, tinilang king banwat yato, at kanya Kristo nga nang bugto nga ginuta mo, pingagliking upaya ng banal na Espiritu, bibayit ka Santa Mariang Birhen, tinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, bipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman kaya tiban mukum ka ring mabiyampong menga mate, sasalpantaya kong kong Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasubirang miyering mete at king biya alanganga. kapatad, manalangin tamong mitmong kapanaligan, king ding ega na ganang tao, akit dat tanggapan, ing kaligtasan ayalok ng Jesus Karela, nga tamong manalangin, umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Ulitan tayo po. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Para king Papa, ring Obispo, Pari, relihiyosa at mamuntukang laiko, bang pasig ng anda kataking kaya katang kasalpantayanan, asaw panda katamong mamaligwanan king pamanyatang ning Ginoo, panalangin taking Ginoo. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Para ka ring anggang talasalpantayang makakalat mabilugayato, bang maging suluno ng kiyakatang panahon, papanatili king mabiye, at gugunyat akasalpantayanan at kapanaligan, at magobra para king panyuling ng katuliran at kakatapatan, panalangin taking Ginoo. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Para ka ring hanggang sasalpantaya king Diyos, bang ilaman, ibilila ring karelang kaginguan king pamanyuyo, karing kapararang tao, at king makataong komunidad. Ipanalangin ta king Ginoo. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Para ka ring hanggang tatakot king payintungol, bang ilelera ing karelang takot at kaligaligan, at mabiyasa lang manalig king Diyos, magtiwala, karing kayang pangako. Panalangin taking Ginoo. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. Para kaya katangan makatipon keti, ban maging makabuklat la rin kaya katang mata at makasadya la rin kaya katang puso, bang akilala tayo at tanggapan ni Ginoong Jesus, po ang datang niyang makitabno kaya katamu. Panalangin taking Ginoo. Umena ka Ginoo, ena ka paibalam. King katahimikan, mi papanalangin tamong eni, para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kaidwanan, ding sablang sa asaw pat magmasabal king kakatamong parokya.
Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding bibilog king Ladies of Charity, Milet Ocampo, Willie at Oli Bondok, Marlen Bondok, Don at Riaco, Ruperto at Angela Flores, ing pamilyang Somera, Lutgarda Bondok, Adam Bray Tayag, Joan's Pharmacy, Nonong at Biring Manaloto, Dario at Winnie Manalastas, Brinsley Vital, king pangapasar na king board examination para karing talaturu, ang timuri ni Aida Santiago, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo ng Kebaitan, lalong-lalo na di Noel Tulabut at i Rani Flores. Ipanalangin tamo naman ing kaidwanan di Father Donnie Ocampo, Father Steve Susi, Father Perdi Mangulabnan, ang magmasusi king anibersaryo ning karelang ordinasyon ng ting pari. Ipagkalub na sa aning Diyos ing kaidwanan di Arlene Mercado, Mario at Lucy Bondok, Irene Bonus, Darius at Kay Simeon, kambeding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na ding miyawan na king coronavirus, pagkalubano sanang lubos at ganap akapaldanan ning Ginoo. Ipanalangin tala naman ding aliwata pang kapatid na masakit, lalong-lalo na di Leo Asuncion, Enriqueta Cristobal Flakes, Mark Herald Dalay, Leia de la Peña, Lay Lopez, Magdalena Naluz, at Itinet Bundalian. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayang nabie, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania, Jesus at Adoracion Canlas, Feliciano Santos, Amelia Lingat, Ricky at Ramon Fabian, Gloria Esguera, Jaynald Villanueva, Estelita Lingat, Rosa Peralta, Fernando Senior, Angela Simeon, Francisco at Carmelita Capili, Regalado Senior at Lolita Lingat. Ang timuri ni Eduardo Villanueva, kingkapat ng pulong aldoning kayang kamatayan, at di Apolinaria at Julio Velasco, at ding maldang kaladwa, ipanalangin talangan king Ginoo. Umena ka Ginoo, e nakapaibalam. O ginuming Kristo, ipagkalub mo kay kami ing kaburian at tetagan milako, king sagabal mikakawani, king balang metong at metong kay kami, at mipatag king dalan para king kekang panyatang. Manatili kang kayabemi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Lalakad tapo. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuit kaligay ning kayang lagyo, king kaya kataka sa palait mabilog ng Santa Iglesia. Owig paming miglalang, nung alake ang sikanan. Kabang antabayanan mo kami, king kekang pakalulu, tanggapan mula reting ain mit panalangin. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At kaya kante mo rin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut ke kamyanting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para ke kaming dalan, painturo king kaligtasan. Ngeni paninayan miya itangaldo, potang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambe ning kayang ligaya. Kanita maging ke kamiya sana itang kaligtasan na pengakuna, ang ngeni paninayan mi king mipnung kasalpantayanan. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ingke kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyaneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw miya keka, iting tinabi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod. Kambenang Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula ring anak mong di Ricardo, Juliana, Robert, Irineo, Epipania, Jesus, Adoracion, Feliciano, Amelia, Ricky, Ramon, Gloria, Jaynald, Estelita, Rosa, Fernando Senior, Angela, Francisco, Carmelita, Regalado Senior, Lolita, Eduardo, Apolinaria, at Julio. Ay naus mong meko ketiking yatu. Ang diningking binyag metela kambe ng Kristo. Mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman dingaliwami pang kapatad, apepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. King saup ning igpa, agyu tamong itulid ing nanumang baluktot tamong pamisip, inya kaya abe-abetang manalangin at pasaw.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya kaan mo rin. Ipakit tangin ng mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayo man po, peace. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo at kumayap na ako. Spiritual communion, kaburi ko saning tanggapan da ka o ginuking sakramental ang pong physical aparalan, dapat uli iti e posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon, paniwalan kung king kapamilatan ning maglapo ng lugod ning igpa at ning upayan ning kayang espiritu, ipagkalugmengin ning kaorasan o Ginong Jesus, ing kayang sarili ka na ako, manatili ka king puso ko, aslagan may kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao, bang aluguran ang pong asoy wanda ka king kapara kong tao, lalo na ka rin kapatad kong pakakalulo. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Kapanyausan po, Glenn Santiago Canlas Jr., 33 years old, taga Villa Isabel, Calulut, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Blessy C. Batak, 33 years old, taga 91, Purok 6, Barangay Juliana, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po King San Guillermo Parish, King December 26, 2021. Nanuman pong sumbagal abaluyo kareting kakasal, pabaluyo po kang among Paul, o king kekatamo pong opisina. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Manalangin tamo. Owig pa, pagkaluban mo kayang pamangan iba't banwo, ituro mo kayang bibiyebe agpang king kekang kabyasnan, at lugod karing bage karin banwo, kapamilataning pamakirakemi kaniting misteryo, iriadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Panalangin pang San Jose, bapu igpang talaingat ning Mengabus, esposo ning Nuan na Birhen Maria, kaya kapigkatiwala ni ning Diyos igpa, ing kayang bugtong nga anak, iningat mi at peparaguli Kristong mi katawang tao. O banala San Jose, maging igpa ka naman sana kaya kami, at intuntun mo kami king dalan ning be, ipagkalam mo kaya kaming grasya, pakalulu at tetaganlub, at ipanlualo mo kami king sablang marok. Amen. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kaya katamong kapabalwan. Unang dili po, tungkol king kaya katamong simbang bengi, itang bayong bengi at intamo pong misa, alas 8 na po ning bengi. 8 p.m. ya po, ing kaya katamong misa, itang bayong bengi. So mag-umbisaya pong December 15 ita, ang gayang December 23 ning bengi. At ita pong ganingaldo, at intamong misa, itang alas 4:30 na ning abak. At ita po mag-umbisayang December 16 hanggang December 24. So adwa tamo po misa, uling atsyuta pa king panahon ng pandemya, iwasan tamo ing mikumpul-kumpul at miyabe-yabe king metong mong misa. Kadwa po, mananggapan ta na pong donasyon para king kakatamong annual Christmas gift giving. At kalupa na po ning mipabalo kanita, at intamo pong second collection, kaya kabaning simbang bengi, balang bengi, para kaya katamong programang bakal karing alang bakal. At salamat po kareng miglinis, king kaya katamong pisamban, inyang last week, milabasan na Sabado, ding garbage collectors, ning barangay San Jose, at ding kayanakan, king kaya katang parokya, at ding migsadya, king kaya katamong Advent Wreath, ding manimuna, king Ministry on Liturgy, the Sister Myrin Doloiras, at Sister Lani Pandi, at ding kayabedo. Dakal pong dakala, salamat kay kayo. Talakad tamo para king tauling bendisyon. Inginu manatili kay kayo. At kaya kaanti mo rin. At mantabi kay kayo at karing kay kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adawon tane ing banal misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos.